BASF-ova agrokonferencija je nakon Zagreba održana i u Čepinu nedaleko Osijeka, namijenjena novitetima i savjetima, farmerima i distributerima središta i istoka Hrvatske. Ako vam kažemo da se nije tražila stolica više, već riječju i brojkom 150 stolica više, kristalno je jasno zanimanje korisnika za BASF i njihovu svjesnost važnosti kemijskih proizvoda u povećanju prinosa. BASF je spremno prihvatio 350 sadašnjih i budućih korisnika. Cilj je visoko. Uvodnu i zaključnu misao agrokonferencije ponudio je Andrija Lilić, marketing menadžer, svjedočeći na početku veličini BASF-a i spremnosti na savezništvo s poljoprivredom, sumirajući na kraju smjernicama za uspješnu zaštitu usjeva, govoreći i o izazovima poput klimatskih promjena, ali i onima na koje se itekako može utjecati, odnosno o pravilnom odabiru pripravaka za zaštitu bilja. Jadranka Aleksić, technical manager, govoreći ponajprije o zaštiti soja gdje je BASF apsolutni gigant globalnih razmjera, ponudila je možda i najvažniju rečenicu koja se može primijeniti na svaki tretman i svaku kulturu. Ne gledati usjev, već korov. Jednako tako, Martin Androšević, sales representative, nizao je svoje iskustva. Alma Udovčić, field crop manager, svoj naglasak stavila na zaštitu žitarica, pravovremenu i neophodnu primjenu fungicida. A s iznimnom pozornošću slušali su se riječi Ante Rogića, sales menadžera Hrvatske, o mogućim uštedama, onoj od 370 kuna za zajedničku kupnju biatlona i priaksora, kao i postotno smanjenje cijene pri varijantama kupnje herbicida Korum. I da skratimo, farmeri su redom već godinama zadovoljni lepezom BASF-a. Fungicid Piktor je neizostavna kupnja, herbicid Korum najčešće u soju, s njim uz bok, a u drugim kulturama biatlon i Dash. Dočim se Priaksor u okviru standardne tehnologije zaštite bilja definirao u jako polje zanimanja. Kada farmeri k tome imaju izuzetnu skrb tima BASF-a, govorimo o maksimalnim prinosima. U zadnjih nekoliko godina, recimo 5-6 godina nazad, koristimo vaše proizvode. Kao glavni proizvod nam je vaš Korum, jer to koristimo u soji i pokazao nam se iznimno dobar. Apsolutno bez ikakvih uveličavanja ili nešto, ali sve jako dobro. Znači, puno bolji prinosi. Što se tiče rješavanja korova, odlično i sve pohvale. A ciljaju visoko naši farmeri, stoga se u izjavama moglo osjetiti koliko razmatraju primjenu novosti, a o kojima su slušali na agrokonferenciji. Što god je danas navedeno, nešto ima novi stvari što nisam isprobao, ali ovo sve ostalo od nekadašnjega dueta do sada Priaksora, apsolutno, znači Frontier u soji, to je sve vrlo dobro. Na terenu se pokazalo kod mene. Taj Priaktor što smo sada slušali, nismo radili s njime, ali ovu godinu ćemo raditi iz razloga baš to, evo, tu smo slušali na predavanju da bi mogao dati nešto bolje proizvode, veće prinose u stvari, pa ćemo probati da vidimo, samo trebamo pogoditi vreme. I da se vratimo onom trenutku s početka, odabiru vremena. I zato su ovakve konferencije od iznimne važnosti, a napose povezanost s predstavnicima BASF-ovog tima. Farmerima su najdragocjeniji bili savjeti pravovremene primjene kemijskih proizvoda. Posebno nam je skrenio pažnju u soji da gledamo po točku kada se ide od traktora, kad korov počne nicat, onda je vreme za korume. Ne gledat soju, nego korove. Ako se ne poštuju sredstva i kad treba, nema ni rezultata, tako da znate. Farmeri, mudro i dalje, proljeće je na vratima.